апаву хоҳару ҳазор бахшиш ки ин қадар вақт дар эфир нестем. Бародари азиз, бесабаб нест ки мо дар эфир нестем. Дар Тоҷикистони азизем, дар ватани маҳбубем. Иншааллоҳ интизор шен. Дасти холӣ бар намегардем ай ватан. материалҳо ҷамъ кардистем, далели доказатҳо ҷамъ кардистам, бародари азиз, ки номардову ноҷавонмардо, бадбахтову бехонаову беватанову бевиҷдонову беғайратҳои 24-иву наҳзатӣ вақте ки эфир медроянд, мисли ҳарвақта бо далелу бо доказат, яъне чӣ кор кунам? Гап занам, суҳбат кунам, пешниҳод кунам, ки зинукошон бигирам. ҳазор раҳмат барои дастгириётон. Дар ин бовар кунед, дар Тоҷикистон соат 23:20 шидагия ин дастгириёро бинен. ҳазор раҳмати калон. Ман бисёр миннатдорам, бародари азиз. хоб бо ман гуфтанӣ будам, ки овоз ҳаст нест, гуфтанӣ будам, ки мардумам бин ба худо. ҳазор раҳмат. хоб бародари азиз, мо ака ай мавзӯъмон бера набуроем. Бибинем, бародари азиз, мавзӯъ барои гурӯҳи 24 мавзӯъ барои гурӯҳи 24 ки ё барои ман як беарзишанд, беқадранд, як ҳеҷ кас нестанд. Лекин ба ҳар ҳол як рӯшанӣ бояд, вақташ омад ки бояд рӯшанӣ баандозам, ки яъне гурӯҳи 24 аввалин одаме ки таъсис дод, яъне ки гурӯҳи 24 бародари азиз, ин буд Умаралӣ Қувват. Як саги худозадае, ки як саг хубтаре, ки вафодорай. Ин вафора охир вафора падару модаршона надоданд. Ин падарлаънатҳо ай куҷои ё вафо меоянд. хоб бибинед, бародари азиз, Умаралӣ Қувват як инсоне буд, ки як падарлаънати беномусе буд, ки яъне кӯчагард буд. Дар инҷа ман номи ӯ соҳибкорона намегирам. Як соҳибкорои муваффақ дастгириш карданд, яъне муваффақ шид, сарбаланд шид, дар ҷодаи мақсад дар соҳаи бизнес ростш карданд, рост шид, хуб ҳама тарафа кагнада. Бародари азиз, яъне ино ҳамун коре карданд, ки аз ҳамун одаме, ки муваффақ карди Умаралӣ Қуввата, яъне аз ӯ ҷидо шид, худаш бизнесро пеш бурд. ӯ бизнесмени, ӯ мақсад ӯ одами соҳибкори машҳурам, яъне ки худованд яке назаркардаи худо ки буд, ӯам аҳамияташ надод, гуфт бара ҳар коре мекунӣ бикуна, яъне мақсад ба тиҷорати ман зарал наёр. ин бадбахти ноҷавонмард заралҳои бисёр оварда, тендерҳои бақуввата мақсад дигар хел карда, шуримурӣ карда, чунки ҳадафи нопоке дошт, дар тендерҳош зарал расонд, хато кард, дигар кард. Омад бародари азиз, яъне мақсад хиёнат ба ҳамун, яъне одаме, ки муваффақш кард, бизнесменш кард, дар тиҷорат ростш кард, чӣ кор кард? Хиёнат ба ҳамун кард. худас ихча гирифт, группаи 24 таъсис дод, гирифт чами одаморо, як 4-5 далбоиби дигара дар гирдаш гирифт. ина якташ Суроби Зафари Наркоман, ина Ҳусейн Ашурофи Ибанутӣ, ки имрӯз мебура як калмирғе, ки қадар буроен чеҳра қат кунен, ихел кунен, ухел кунен, чеҳра қат намебуред, баъд мебурад номротона нишон метавад, мефурӯшатона. ӯ берӯзи арӯсаки далбаёб ё аввал чеҳраашона нишон намедоданд. ино ба ҷои ранги арӯс орехтчон ба ҷои гап мезаданд. имрӯз мебуранд ай мардум чеҳра талаб мекунанд. оё одамое ки тамошо мекунед гурӯҳи 24 ноҷавонмардиву номардиву бадбахтӣ шумо дар ҳамиае, ки барои чӣ шумо як тадна мебуред, намегӯед, ки Ҳусейни калмирғ, ту барои чӣ вақте ки худат муборизаро сар кардӣ чеҳрата нишон намедодӣ? Барои чӣ номи аслита намегирифтӣ? Лақаб дошт ба ваи худаш. барои чӣ худаш ҳамин хел мекард? Имрӯз ки омад мебурояд лоф, мақсад мубориза мезанаву, яъне мақсад сиёсата дигар. хоб бародарои азиз, биё ман барои ман як одамои никтоанд. ҳамин гурӯҳи 24 барои ман як никтоай. Ба худо қасам, ман 2-3 наворе ки кардам барои гурӯҳи 24, тамошобиншон 80% кам шид. Барои ҳамин барои ман неинтересен ё. берӯза дидем, ки занша афғон кард, буромад мисол афғон публика кард, ки мақсад ҳамин хел гапу кор бе ягон мушкилӣ, бе ягон камбудӣ 100% бо далели доказат афғон буромад гап зад. Агар ман гапи холӣ гап мезадам, хай ҳо гап нест, шумо мегуфтед, ки тухматаи дигар майлаш. хоб калмирғ буромад номероро нишон дод,
24 تا номери Тоҷикистон биромад, ай 24 та 16 таша қабидан 14 ча 14 чиқара 12 таш маҳкам шид, 2 таш мақсад қай ягон гапҳои вай лёхи гап задаги буда ҷавоб шудан. Бибинем бародари азиз, ҳар касе ки надида дар эфиром ҳам гап задагим, видеоам кардагим барои ҳаромзодо. хоб ака бибинен, барои вазифа ино барои ҳама кори ё мамин вазифаталабан, ино барои манфиати шахсишон ино ҳар кори мекунанд. Бародари азиз, ино на Тоҷикистон омаданиянд, на Тоҷикистона гирифтаниянд, ина гирифта метонанд. Инам гуфта намонам. Бародари азиз, аҷоиби кор дар чизае ки ҳамино барои раиси гурӯҳи 24 шидан худчон одамои худчона киштанд. яъне кира ҳаме умарали қуввате ки гуфтаистам бародари азиз, ҳами саги умарали қуввата киштанд ки яке ҳусейн мақсад суроби зафар ташкил кард, бо кӯмаки Ҳусейн Ашуров умарали қуввата чикор кардан, киштанд, оз мегардан, қаҳрамон метрошаша, сиёча метрошаша. бахшиш аки ман даҳанам омӯхта барои ноҷавонмард и гап ягон чӣ хел бигум да бародари азиз, вақте ки ман ҳақорат мекунам, фаромӯш накунем ки як одами беғайрат, бевиҷдон, беадолат, паданалат, беномус, беғайрат, бевиҷдон, занталоқ, хонасӯхта, одами падару модари хича эҳтиром намекуна, лоиқи ҳамин хел гапҳоай, лоиқи ҳамин хел гапҳоай. ба ҳамин хотир шумо ман ҳар чизе ки мегӯм хоҳен тамошо кунед, нахоҳен тамошо накунед. аслан ман эҳтиёҷ ба тамошову лайку просмотри шумо надоштум ва надорум. ман махсус бародар апаву хоҳарое ки ҳастанд ки дар ҳамин роҳ фанд хӯрдиянд, фреб хӯрдиянд ва ё ин ки ҳамин роҳ дар фреб хӯрданиянд, ман хабарма гапма ба ҳамуно мерасонам. одамое ки яъне ки аз ин корҳо хабар надорен, дарак надорен, метавонед шумо тамошо накунед. вақте ки ман ҳақорат мекунам, гап мезанам, шумо фикротонам метавонед биген, не ки шумо наметавонед ки даҳани мара маҳкам кунед. ман одами озодум. ман ҳама вақт аз вақте ки болои экран биромадам, любой зодша, любой касе ки видео кардагим, хо соҳибдор шай, хо бесоҳиб шай, хо паданалат шай, хо беномус шай, ҳаромхӯр шай, саг шай, даюз шай, беномус шай, любой туша биромада ҳақорат кардагим ва дар гапҳом ҷавоб мегӯм. кадом одамоеро ки ҳақорат кардагим, ман дар Тоҷикистони ҳозир ман тайёрам любой время қатъи любой туш бово бихӯрам. ман ин гапа ба боварӣ гап мезанам. ман далели доказатҳое дорам ки ҳаромхӯрӣ кардагиянд, ба ҳамон хотир ғайрате намекунанд ки бигӯям биё ту доказат кун мо дар куҷо ҳаром хӯрдаем. бародари азиз, ба ҳамин хотир ҳам блогерро дар назар дорам. баъзан блогерое ки ман бировардам доказат қатъи далел қатъи нишоншон додам, ку гуфтам ки инаи оқи падар, инаи беномус, инаи очалаънате ки мақсад биромадан, мақсад ҳаромхӯрӣ кардан, аз моҳи шарифи рамазон сӯистифода кардан, баъзеош аз як инвалид сӯистифода кардан, баъзеош аз як маъюб, я баъзеош аз як сағира, баъзеош аз як бевазан гӯёчашона бихӯранд, ҳамеёро сӯистифода кардан. чӣ кор кардан бародари азиз? яъне мақсад маблағ ба даст овардан ва ман биромадам, очашона расидам, заншона расидам, хоҳаршона расидам ки доказат кардам, айбайн дафшон кардам. ягон ҷои баҷоиш нест. ман хидмат таърифам намекунам, эҳтиёҷ ба таърифам надорам. худованд ҳамара ба ҳар як кору ба ҳар як касб хуча мондагӣ ай. хоб бибинем бародари азиз, яъне ки ман ҳадафи ҳақорат кунимам ё як беғайратам, бевиҷдонам. ман бародари азиз ҳақорат мекунам. одамое ки мақсад мегӯян ҳақорат мекунен, метавонен подписатсия кунен ай ман эҳтиёҷ на ба подписатсиятон дорам, на ба лайктон дорам, на ба дигар. ман бо мегӯм ки ӯ апаву хоҳаро, бародарое ки ҳастае ки барои ин ватан, барои ин миллат, барои ин ҷавоное ки имрӯз намехоҳанд ки ба як раҳи бад бираванд, оно ҳама намуд дастгирира яъне дареғ намедоранд. ҳатто ба Аллоҳ қасам мегӯм, бародарое пайдо шид вақте ки ман аҷдад надоштам ки дар Тоҷикистон, ман дар Москва ин қадар мара эҳтиром мекарданд, ин қадар бологузар мекарданд, ин қадар ҳурмат мекарданд. ин чиза аҷдад надоштам ки дар Тоҷикистон мара хел мекунанд. яъне садҳо маротиба болотар аз Москвада мара дар ватани худам эҳтиром яъне бологузар кардан. ман аз ҳамаи онҳо миннатдорам. ман иншааллоҳ вақту соат шава бо ин чизоро ба далел, бо доказат бо нишон метавам.
خب ببینیم برادر عزیز چش زنگ زدن من بگم که مقصد این نمره دیگری می زنگ زنن حضور در گلازا خب خب برادر عزیز ببینین یعنی که همین گروه 24 برای پول لوبای کارا میکنن برای پول لوبای کارا میکنن همین عمرالی قوتا سوروبی زفر تشکیل کرد با مقصد کمکی یک لحظه الو خب برادر عزیز ببینین بخشش برادر اونجا زنگ زد یک بسیار زنگی واجنی بود ببینین برادر عزیز امین حاضر امین وقتی که من سخن گفتم یعنی مقصد رئیسی گروه 24 عمرالی قوتا با کمک یعنی مقصد سورو تشکیل کرد برادر عزیز حسین اشورов одаморо را جمع کرد عمرالی قوتا برای یک مبلغی نوچیز айбайн чикор карданд яктарафа карданша яъне ки киштанша бародари азиз аввал заҳрш доданд яъне заҳра бародари азиз хичам бародари азиз ба овоз омадеса бахшиш овоз омадеса бародари азиз занг задам байна занг задам ман телефон хати эфир кардисам бародари азиз خب برادر عزیز ببینین یعنی تشکیل کردن گرفتن عمرالی قوتا نابود کردن برای چی برای پول ببینین برادر عزیز اینا میبروین چون ای قدر محترم نشون میتن کسم برو کم میپوشن بچه‌هایی که مقصد بسیار از بیسوادی بگیم از بیعقلی بگیم نمیدونم از نمیدونم ای چی بگم میرن یک کاستوم رو که اونو رو میبینن گپای همین گپ میزنن خیال میکنن که ریال نی یگون کمکشون به مهاجر و به غریب میرسه یعنی اینو باور میکنن در اونو ببینین اینا را زندگیشون مثل سگای در اروپا والله بالله تالله قسم من آدم دارم در بینشون برنامه ما را دیده باشین من نگاه که چخیل دکازت میکنم گپاشون توچکا میخپم که من در بین اینو آدم دارم چخیل دلیل دکازت خطی اینو را من میخپم عیناً مثل که عمرالی قوت کشتن نابود کردن امروز سورابی زفر کردن سورابی زفر آدمی که به چاهکن زیری چاه میگن عیناً همین خیلی هر کاری که در عمرالی قوت کردن کشتنشه یعنی که نمیدونم امروز فروختنش بگیم یا که کشتنش بگیم یا زهرش دادن بگیم با برومادیان پوبلیکادا خچونا کینو کدیسیان کک بوده که یک آدمی محترم شون یک آدمی بقدر شون گمشی ببینین نه برادر عزیز یک چی را نگفته نمونم که این نوجوان مرد نوبت اینا هم میرسه یک کسی دیگهش با اینا را میکاره میکنم هیچ وقت اینا فکر نکنن که اینا میبروین رئیس گروه میشون یکم کار و فعالیت خوب میکنن نیت اینا بدای اگر که نیت اینا خوب باشه اگر رفتار اینا خوب باشه اگر برای این ملت یکم بهبودی بخوان برای ملت یکم پیشروی بخوان وقتی که من نوارای پیشرو و پیشرفتی تاجیکستان عزیزم میپرتم اینا میگن که تاجیکستان ما در حقیقت زیبا شدگیه اگر که نگاه که مردارید بر چی خاطر نمیگن به خاطر اگر بگن که در حقیقت تاجیکستان زیبا شدگیه یعنی غمخواری و پیشرفت و پیشصفی یعنی که مقصد این ملت این روبر دولت علیه مردم یعنی اینو نشان میدن میگن که یعنی امروز روبر دولت ما در حقیقت مهنت های شبانه روزی کرده است که تاجیکستان آباد شده بهتر شده خوشرو شده یعنی پیشرفت از پیشرفت خیلی خوبتر شده به چی خاطر یگان بار در یگان برنامهشون این گپا را گپ نمیزنن و به چی خاطر وقتی که من نوار میکنم ویدیو میکنم ویدیوهای کوتاه در تارس میگن چی میگن همونجا میپرتم به چی خاطر فقط حقارت میکنن این خیل اون خیل دیگر امام علی رحمانی خیل میگن استاد امام علی خیل میگن شاروخ سعیدزاده من یک گپ تو میگم
اینا به ناخونی به یک ناخونی که یک باور کنین یک چی بگم ده یک ناخونی یک همون آدمایی که نامبر میکنن همونا برابر نیستن. اینا یک افلاسی پستی نامردی نوجوانمردی خدازده بیناموسن. یک 24 دیمی نهضتی اگر اینا مردک باشن به چی خاطر در همین وقتی که میبروین شانتاژ منتاژ تهمت میکنن میبروین گپ میزنن به چی خاطر دلیل نشون میتن مایلش ما چی باید دلیل دکزت نشون میتم نه برای او نشون میتن به چی خاطر دلیل دکزت را نشون میتم یک بار جوان مرد گرفته خودشونه افیرای من نمیبروین گپ نمیزنن 4 تا ایبانوتی را روی میکنن میبرن در افیر گپ زدن نمیتونن در آخر چیکار میکنن افیر میگریزن بالا قسم اگر نبگن بگم که من بیام افیر دفع کنم پرتون برم لوبای افیرم نه لوبای تاش برومدگی گرختگی لوبای تاش خواب 24 باشه خون ازتی لوبای تاش افیرای من برومدگی گپ زدگن گپا در جواب گفتگی نیستن گرختگیان. خب ببینیم برادر عزیز عمر علی قوت گروه 24 خودش یک طرفه کرد کشت سهراب ظفر امروز کرد نوبت با کی باشه اینترسنا نوبت با کی باشه حاضر نقشه را ببینین یک کس حاضر رئیس گروه 24 یعنی مقصد وای میشوه رئیس گروه 24 تعیین میشوه وقتی رئیس گروه 24 تعیین شید میگیرن سرازا با یک کسی دیگر میمونن میگیرن یک خلاص که یک کاری میکنن که همین که بوده که همین در چشم مردم نتوکی همین کار خودشون کردن. ببینیم برادر عزیز همین انسانی به عقل بفهم به مثال این قدر اگر سواد داشته باشه پدر مادری که سالها با امیدی که فرزند کلان کرد که در پیری دستی او پدر مادر را بگیره نه اینکه مقصد من فرزند کلان کنم فرزند پرانچه شوه آخی پدر شوه برای ای پشت گروه های تروریستی و فرودگرایی شوه. هم برادر عزیز پدر مادر به یک آرزو و هوس به یک امید فرزند کلان میکنه که پگه فرزندی من کلان شوه دستیاری ما شوه در پیریم یعنی قناتی ما شوه. ببینیم برادر عزیز امروز بیروز عروسکی که شما میبینین مادرش در دم مرگای با چی خاطر یک بار مادرش از زنگ نمیزنن نمیگه که مادر تو چی حال داری مرا تو این قسال کلان کردی تربیه کردی خانوندی فلان کردی بهمدان کردی این قدر مقصد های کردی من همه قدر نوجوان مرد چیدم خیلی مادر تو مقصد مرا ببخش مثال نه یک بار زنگ نمیزنم مادر همی بهروز امروز احتیاج به کمک ما و شما داره مادری بهروزی که مقصد اعضای گروه 24 راوی گروه 24 احتیاج به کمک ما و شما داره احتیاج به یک 2 کیلو کرچکا و 2 کیلو پیازی ما و شما داره بالا قسم تون میگم الله مرا امروز داده ای دست من میبیویم من این کارا میکنم برادر عزیز لیکن فرزند شده شما هدفی برنامه های ما همیه که شما همین کارهای نوجوان مردان را تکرار نکنین شما دستگیری این نوجوان مردان نشین اگر شما فریب خورده باشین همین کارتون پشیمان شده باشین اگر که بخواهین که بر بگردین ما به الله قسم ما تیارم که شما را ما با ایواز همین سرم ما در چندی برنامه افتادیم با ایواز همین سرم ما شما را بر میگردونم با دلیل بودکزت ما شما را نوار نمیکنم که شما ما فلان کسا گردوندم ما فلان کسا آوردم نه والله قسم ما تا امروز هر کسی را آوردم یگان بار یگان نوار نکردم حتی من نوارایی که دارم که بعضا مادراشون پدراشون دستم ما چک میکنن سر رو ما چک میکنن که تو فرزندی ما را پیش ما آوردی میگه لیکن برادرای عزیز من نوجوان مرد نیستم که ما بگیرم اون نوارا را پکازوخا کردن نشون بدم ما کانتنت بخوام ویدیو بخوام این روزا صداها مشینیکا رو ما پیشنهاد میکنن من اونا رو میبرم نشون میدم به خدا قسم برادرای عزیز. خب مسئله ای که اینجا بسیار نویسنده هستن بز فلان ببینین همین بزی اگر همه را شما در نظر داشته باشین دوست داشتنی وطن آبادی این وطن پیشرفت این ملت سربلندی این ملت اگر که یعنی که اگر همین آدمی که پیشرفت این ملت هم میخواه
سربلندی این ملت هم میخواه، پیشروی این دولت هم میخواه. همین اگر شما بز بنامین، اگر یعنی بز بگین، اگر اختیار داریم برادر عزیز. پس پدر مادر شما هم بزای، چون که پدر مادر شما از همه دولت نان خورده است، نمک خورده است و کمک طلب کرده است. یگان جایی با جایش نیست. اگر که بگین نه، شما برورین در افیروی ما در صحبت کنین. من با دلیل بودکزت میگم که پدر مادرای شما هم آدمایی که بز میگن، پدر مادرای شما هم بز حسابای. یگان جای کمی و بدی و بالایش ندارم. هزار بخش یک لحظه. شما ماشینم بیخ دموندگی های من. خب خب برادر عزیز، ببینین من الحمدلله یک دو برادر هستای، باید وا بخوریم قچون صحبت کنیم. من به الله قسم، من نه وظیفه طلبم، نه وظیفه میخواهم و من نه احتیاج به وظیفه دارم. من شما دا همین گپ میگم. اگر روزی که شما فهمیدین که من در بالای یگان وظیفه، یگان منصبم و یگان مقصد کارهای دولتی میکنم، شما همون وقت بگین که تو یک نامرد بودی که تو همین قدر برآمدات برای وظیفه بودی یا اینکه برای یگان چیز دیگه بودی. الحمدلله تا امروز از خدا هر چی خواستم از خداوند خواستم و خداوند منم موفق گردونده. چون که من هر چی خواستم صدقاً از خداوند خواستم و خداوند مرا این چیز داده. خداوند مرا این چیز داده. هر چیزی که یعنی مقصد دست دراز کردم، دستم خالی بر نگشته برادر عزیز. الحمدلله در دوشنبه، در خرغون تپه، در خوجان هزارون با شکر خانه دارم، خانه خودم. آمدم با الحمدلله من مقصد بهترین ماشینی که یعنی من در کودکی آرزو میکردم، از او دا بهتر و خوبتر و زورتر خداوند نصیبم گردوندک. یگان جای پستی و بلند نیست و الحمدلله من درآمدم عجایبه. من درآمدی دارم که من از خداوند من منت گذاری من از همین بسیاری باش شکرانه میکنم، بسیار شکرانه میکنم برادر عزیز. خب ببینید برادر عزیز، من امروزها من به الله قسم بعضا بلاگرها قطعی همو مقصد بعضا بلاگرهایی که هستن مثال وا خورده من حتی قطعی همونا هم مثال چقدر میره یک پوله چای مثال تا میتونم شکر میکنم پوله چای میکنم افطار اجدر میکردیم تا من هده تا همین روز هم مقصد بردیم ارد و روغن تقسیم کردیم. این همش حسابی خدمت برادر عزیز. یگان بار یگان کس یگان تنگه ما دادگی نیست که من یگان کسا کمک کنم. تا امروز هر چیزی کردم حسابی خدم کردم والله بالله تعالی قسم. خب برادر عزیز انشالله من با آینده یعنی که مقصد از یک دو آدم دیگه استانبول اومده است. من بسیار زنگای وجدی گفتم اگه جای گپی مهم اومد باید بسیارتون اینترس نگین که چی گپ شد برای چی مقصد تلفن کردن. یک دو آدم استانبول اومده است برادر عزیز. من یکی مقصد همین گروه افراطی و تروریستی دا کدام میتینگ دا اشتراک کردن. ببینید برادر عزیز، یک چیز را نگفتن برادرایی که در اروپا قرار دارن برای شما و برای آدمایی که یعنی مقصد در استانبول برای داتور سعید این مینا برای شما داخل داره. آدمایی که تاجیکایی که میگن بیا صورت بگیریم، آدمایی که نمیشناسینشون صورت نگیرین. قطعی اونا آدمی را که نمیشناسین قطعیش صورت نگیرین برادر عزیز. پلاکت هم میتن دستان میگن که نمیره بخواب یک صورتت بگیرم، صورت نگیرین، پلاکتاشون را نقپین برادر عزیز. در او پلاکت ها یعنی مقصد هر گپای تروریستی و افراطگرایی نویسندگی های یعنی او آدمایی که مقصد با حزب حرکت های تروریستی و افراطگرایی یعنی مقصد همکاری دارن، شما قطعی اونو صورت میگیرین، اونو در سایت های خودشون میپرتوین میگن اینا باز یک برادر ما زیاد شید.
انا این خیلی گپو گپ میزنم شما را یعنی که همین خیلی صحبشون زیاد میکنن وقتی که شما را دیدن آغاز میکنن در تاجیکستان شما مجبور قطعی اونا همکاری کنین به همین خاطر برادرای عزیز اپا و خوارو پدرها و مادرها من از شما خواهش میکنم این گروه ها و این تروریست ها و این نامردا و این نوجوان مردا قطعی نه همکاری کنین و نه نزدیکی کنین و نه برادرای عزیز قطعی اینا یعنی مقصد پلاکتاش نبگیرین نه قچون صورت بگیرین همین مردک ببینین یک کار فرمونین مردک قطعی مردک چی صورت میگیره اگر که نشناسیشه اگر که نشناسیشه ببینین برادر عزیز نه اینو از همین خیلی چیز منتج شانتاج کرده بسیار بدبختم بالا خواستم اینو بسیار نامردن اینو بسیار یک خدازده بدبختن شاید که صورت اونم بگیرن رویتون کنن بگن همین قپل نمی پارتوی من فلان گروه موز می پارتوم تا فلان قپل نمیتی اگر من ترا در پوبلیکا میتونم یگون مشکلی ندارم به یگون گپ خب سویت یک کس نویسونده فقط مسئله سویت کتی یک کس نویسونده کدای سوداگی کو همون چی کداگی کرو چی سویت نویسوندگی ببین برادری عزیز من مسئله سویت قطعی کمتر نوار گرفته کمتر خوشرو نوار گرفتگیم من یک چند دلیلای دیگه ای که از من گپی خالی قطعی هیچ چیزا نمیتونم گپ زده من گپی خالی قطعی هیچ چیزا گپ نمیزنم من دلیل دکزت قطعی هم افیر میکنم و هم برنامه میکنم ویدیو میکنم که ببینین که سبب بی‌ثباتی در چیه برادر عزیز در افغانستان سوید است در پاکستان سوید است تاجیکستان است روی چت سیاه نکودم میگفتگی روی چت سیاه نکو حاضر برادر عزیز اگر اینا ملت دوست بدارن دولت دوست بدارن به یکدیگر جنگ نمیاندازن ببینین افغانا را زر خرید کرده قطعی خودشون همکاری کرده یعنی گفته سیان که اگر شما مثل که پدر اقبالبی بیناموسی پدر اچلانت کرده بود عیناً همون کارا تا دیدن با قطعی افغانستان همون خیلی کارا را یعنی تشکیل کرده سیان ایدر شون یگام کار نمیام مالکای ما کسی که تاجیکستان اومده رفته سه وضعیت دیده سه که سیل شده سه تاجیکستان بقاچه سه که ای بنام خدا قسم کو یک گپی نیتو گپ میزنی کو اوجه کو خیلی وکرو کو و تندوسورای سودگیان کو خیلی میگیرن زن تا چنگرک میمونن یگان گپی پس بالا نیست برادر عزیز اپا و خوارو در حق مونده که انشاءالله در حق تونده میکنیم هدف افیر کردن همی بود مقصد افیر کردن همی بود یعنی که همی عمرعلی قوت آدمی که گروه 24 تأسیس داد خودشون 24 ها کشتن آدمای گروه 24 خودشون کشتن آمدن خودشون با رئیس گروه 24 شدن برادر عزیز یک آدمی که خودش تشکیل کرد برای کشتن خودش اومد رئیس شد اول چند کس موندن شانتاژ مانتاژ کرده اومدن خودش موندن یک تاش سلیمان دولت پال یعنی گروه برآمد رفت دیگه شرافالدین گداوی کسیوچا از اگه دیگه دهان آموخته و هم پالی برآمد رفت ای گروه 24 برآمد رفت بچه خاطر به خاطری که اینا را کگ منیکن موندن گرفتن و خودش سوراب ظفر اومد در بالای رئیس گروه 24 اومد فعالیت کرد پیش بردن ببین برادر عزیز اینا با خبر شدن که هدفشون یک دلبیابی ای اینا سلیمان دولت وش پالی برآمد اینجا شرافالدین گدای وش گونو قطعی اقبالبی زن و شو شدگیان خطون میدونین خواهی برای که اقبالبی کنتی های همتون میدونین این چیزا خب هر دوشون در همون جا گذاشتن در این نهضتی گذاشت آنها دلبیابی شرافالدین گدایف اینا جمشید ایبانوتی هم خیلی گرفت نهضتی کرد خچن از نهضتی گذاشت من شما دا با باوری میگم گروه 24 دیر یا زود جواب میتونم من یگان بار گپ زدگیم که در گپم جواب گفتگی نیستم یگان بار شیدگی که گفته باشم نکرده باشم گروه 24 انشالله خیلی که پیش اینم خیلی تماشابین بسیار به اساس دف شدن عیناً انم خیلی نکردم من نامرد من در گپم جواب میتونم یک دیم اقبالبی الله اوتا و چتا لعنت کنه الماز ایبانوتی دلبیابی بیسعود برو وردی نتونیست دیگه برو ورد دمو منبرش کردی همش تشکیل کردی با اونو گلوبای اونو ارزوهای سلیمونای که اونو اچلانت یا اقی پدر او برای من یک نیکتای او برای من یک به ناموسی خدا زده من در اینترسی نیست وای
агар охи очаи хиёнаткорш биёя агар кати ман видео кунам мисол гап зана агар отаи кунтиш биёя гап зана ман бо мегум ки иззат аз ҷониби аллоҳ ай. Агар ман то имрӯз барои хайб мекардам, барои моли дунёӣ мекардам, аллоҳ маро имрӯз шарманда мекард. Не ки ҳадафам пок аст, мақсадам пок аст, барои ин миллат, барои ин ватан, барои ин ҷавонҳо ҳар коре мекунам, барои ино мекунам. ҳар гапе гап мезанам, ба гапам истодаистам. Худованд муваффақам гардондай ва муваффақам. алҳамдулиллоҳ. бародарои азиз, ҳам ҳазор раҳмати калом барои ҳамаи шумо, барои дастгириётон. Бисёр ман миннатдорам аз шумо бародарои азиз, бисёр миннатдорам ки дар як ин ба худо қасам соат 12:06 20 кам 10 кам 12:06 ин қодам ин невозможно ин қодам дар омаданаш. Ин бовар намекардани ай. Ма ҳамин баромадом қати, ҳамин гапҳом қати уже ҳамада маълум ай ки ман чӣ гап мезанам ва тарафдори ман чӣ хелай ва чанд кас мара дастгирӣ мекунам. Ман ба худо қасам эҳтиёҷ ба ӯ лайк, ба ӯ ягон чиз то надорум. Лекин уно як вақт мада механдидан ки бибинед чанд кас тамошош мекунад. Чӣ ба ҳозир гап намезанед ки дибека чанд кас тамошо мекунад? иззат аз ҷониби аллоҳ ай. аллоҳ метавад ва аллоҳ мегирад. худованди меҳрубон нигаҳбонтон боша. бародари азиз, апао хоҳаро, дар ҳақмон дуо кунед. шахсан ман эҳтиёҷ ба дуои шумо дорам бародари азиз, бародарои ватандӯст. одамое ки пешрафти ин давлата мехоҳед, сарбаландии ин миллата мехоҳед, ҳеҷ вақт дареғ надоред. ҳамин одамое ки ман нигоҳ кунед, шумо мегӯед ман ҳақорат мекунам дар моҳи рамазон, ман ҳақорат мекунам. ӯ чаланато да мумкин будай, ман да мумкин набудай. агар ки ҳамин боша, агар ки яне бигӯем ки ба хотири ришд, ман ҳозир агар ришма дар Тоҷикистон бигирам, гапҳо зиёд мешавад валлоҳи қасам. ман махсус барои ҳамин чаланато омадам барои ҳамин ришм. ман иншаллоҳ ман корои шахсӣ дорам буд кунам, барбигардам ба Москва иншаллоҳ. ман ҳамин ришма паст мегирам, баъд чингирикмонира сар мекунам. хоб 24 хонда лаззатиш любойча то имрӯза кард омадам ва мегмонам мерам. як гуфти ҳамон як бобои аст ки лайки фалони монам шуна. худованд нигаҳбонтон боша. бародарои ман дуо кунед иншаллоҳ. саломат бошед бародарои ман. худованди меҳрубон